Međutim, meni je strašno žao, znate, ovde u Srbiji je bilo tako fenomenalno raspoloženje. To ćete jednom da me zovete, pa ću ja da vam ispričavam, dovešću i protagoniste. Postoji jedan profesor u jednom selu Lozovik, tu pored Pomoravlja, koji je osnovao 57. godine. Kada je prvi Sputnik, ovaj naš Sputnik po kome nosimo ime, poleteo, on je osnovao kosmičko društvo. Radio je do kraja života na kosmičkom društvu, došao mu je Titov i još 6 ruskih kosmonauta u posetu. Dobio je Gagarinovu nagradu u Francuskoj. Magistrirao je na kosmičkoj mehanici na Prirodno-matematičkom fakultetu, a bio je običan učitelj i nastavnik geografije u osnovnoj školi. Kako je to moguće? Čuveni profesor Radomir Marković, koga niko ne pominje danas. A zašto? Kao da nikad nije postojao. Film postoji. Radio-televizija Srbije radila sa njim intervju 5 puta. Grljenje sa Titovom. Ruski vojnici u Lozoviku. Igra se kolce. Obožavaju ga. Vode ga u Zvezdani grad. Čovjek kaže njemu u Zvezdanom gradu, kad je ušao u Zvezdani grad, gore u Rusiji, kaže ovako. Opklada sa svim oficirima i astronautima Rusije. Da ne postoji ni jedan eksponat u muzeju koji neću da prepoznam i da vam kažem kad je poletao, kad ste ga pravili. Opklada. Svaki izgube večeru. I u Moskvi izgube večeru, Fati, on se šalio, zezao se sa njima. Znači... A ti lik je bio fantazija, mislim, jedna čudna istorija, znate. I šta, celo vreme je živeo u tom Lozoviku? Beograđanin rođeni, sin sveštenika, završio geografiju, 100 molbi je poslao, nije mogao da dobije posao u Beogradu i naljuti se i ode za nastavnika geografije u Lozovik. I ostane celog života. I tamo sve to postigne. Sve to tamo postigne. Danas u Lozoviku stoji. A ovi naši iz ratnog vazduhoplovstva, znate, umjesto da mu malo... Jel, pasite, on nikad nije pomenuo ni jedan svemirski broj. Nijedan američki program nikad. Samo ruski program. I on prosto kaže, ja sam hroničar toga, ne se bavim ovima, ne zanimaju me. I Rusi, Gagarin mu obeća da dođe u Atini. I ne dođe, pošalje Titova. I Titov padne u nesvest, kaže, kad je Titov ispričao Gagarinu šta se desilo, to je, ovaj je bio u šoku i spremio se da dođe i poginuo 68. Sećate se? Pre nego što je, pre nego, Gagarin nije doživeo let na mesec 69. On je poginuo na avionu i nije stigao da vidi i ovi proglase Gagarinov Lozovik. I opština Velika Plana dozvoli da se Lozovik zove Gagarinov Lozovik. A sad se više ne zove? Ma kako da se zove i onda, kada je izbila Čekoslovačka i naša vojska u rovove. Da, 68. I Tito i svi kažemo, ko je Gagarin, zatvaraj tu priču, ja čujem za Rus. I sad pazite, to su divne stvari koje se ovde ne znaju, ali lik je fenomenalan. Njegova dokumentacija se i dan danas čuva i na Prirodno-matematičkom. Ste ga vi upoznali? Ne, pa ste, pa, ja sam bio mali, već i klinčić iz osnovne škole. A čitali ste njegova dela? Čika profa, pa to posle toga sam čitao njegova dela koja su malo drugačije. Ona su astrofizička i geografska, on se bavi planetarnom geografijom, trajektorijama, položajima, astronomijom se u stvari bavi. A ja sam više ovako motorđija. Dođe mu Titov i Rusi spremaju novi Vastok, Vastok 4, onaj novi što ima drugačiju koncepciju. I on ga sačeka sa novom koncepcijom 5 godina pre nego što je napravljena. I dam, drveni model, oliki, pola metra. Kaže, ovo ćete sad... Sa onim motorima što sa strane vise, ko konusi. Jeste, sad ćete, kaže, ovo da napravite. On kaže, kako ste pogodili? On kaže, nije teško. Čitao sam jedan ruski časopis tehnički gde ste kritikovali staro rešenje. Sve mi je bilo jasno i seo sam i od drveta napravio. I je pao Titovu nas. Kaže, Čiča, ti si lud. Fantazija. Srbi su imali, kažem, tu veliku ljubav za kosmičku tehniku i postojala je među narodom. Međutim, evo, sad se to sve nekako ugasilo. Danas više nemate nekoga ni da pitate šta se događalo.